August ni ruksang ni somni panga ni lai ni ani a bazar thlir tu te chibai ule US President Donald Trump an nuclear submarine pani in ring tura thua pek nuwa boruaka in mung chho zela Russia chon Cold War hun laya US ne nuclear in remna an nei Intermediate Range Nuclear Forces INFTT achu santak thu apuang vele ta Russia chon US President in nuclear submarine tir chu achu khothang ramten Russia himna ti der thon tuma man lakna chiang tak angan ngai thu sain INFTT an chu san thu hian puang ani INFTT hi kumsang khazakwa somriat pasari khan khati laya Soviet Union shruai tu Mikhail Gorbachev le US President Ronald Reagan ten an ziani a HTT hi leya tanga ka chuachi nuclear missile KM zanga tanga KM sanga zanga inkar ka phachin siam chho to lo le an nei sa po ti chetura in rem na ni a nuclear ral thuam hlo om nei ve USSR le US te in rem na hian Europe nuclear ral thuam manga in do na thleng tur chu kum tam tak chunga veng himani INFTT hi kumsang ni som pakwa khan Donald Trump president masak tum khan US chuan a lo chu san to a Trump hian khati lai khan Russia in an in rem na bo chiani in a soya khati lai po khan Russia chuan INFTT hian bo chian lo thu an soya US in a bo chiani lo chuan he in rem na hi bo chian masak an tum lo thu an puang ani US in he in rem nan chu san to hnuwa po Russia chuan INFTT bo che zonga kan an tum lo thu le INF range missile chu America in an mang masa ni lo chuan manan tum lo thu an puang bokani chu chiang chu ni ma se Russia chuan INFTT a chu san thu a puang ve ta a Russia ram foreign ministry chuan thu chu siamin Europe le Asia Pacific a ven himna kalphung danglam zela wangin an missile rem dan ti danglam an tum tak thu an puanga khomwala tanga ka chua thei medium le short range missile te chu Europe le Asia Pacific biala atak taka omtak fura wangin Russia foreign ministry in hetiang ral thuam da lo turan in tiamna po azam ral veta antiani hemi hnu lokhian Russia president Dmitry Medvedev chuan NATO chu Russia huat na thin lung ne na ma la renga puin Russia chuan a chang le don chau ni in a soibokani nimin ve khan Russia chuan US in sum don la konga India na taka normek chu sei selin khovel ram tinin an sum don pui tur du thang turin diknan nei ti an soibok US President Trump an khovel ram sang lakatari falak thina ti san ba ka ram sang laka pressure pe a Russia ne na in sum don ton ram te vo mek chungchang soin Russia ram thu puang tu Dmitry Peskov chuan tun haya thu chua chi sang involna le innor na kan hrenem hle a Russia ne na in sum don ton ram ten Russian zom na chu chat turan dor na te ani heng thu chu angchi hi dan phalani in kan hrelo ti in router sa hrila mania ro in rel ram tin hian an sum don pui tur chu an du thlan na ni a an ram ta na thaber tur ngai to in an sum don pui tur le an sum don du dan thlang turin dik na chan vo an nei vekani atibok nimin lama puan to angin India chuan US President Trump hi sum don na chungchanga changfek fok takin an chang le ta hi Russia ram thu puang tu Peskov hian a ron tui ni ani ber mai heti lai hian Israel lampo anom mai lo zela Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza Strip pumpui chu obvek an tum thu a puang chiang ta ni in Israel media te chuan nimin khan an tar lang tunla hian Israel in Gaza Strip a tran puina lu tura dan cha wangin Gaza a trama tlameka mitam tak ril tramin an thi ti puan ania chuba ka chuan tran puina don tumakal khom Palestinian te chu tran puina semna hmuna kan ni thina wangin khovel ram sang in Israel an dem meka hetianga ni la hian Israel Prime Minister chuan Gaza pumpui chu obvek mai atumta ni in Israel Prime Minister office chuan an soi ni in nimin khan Jerusalem Post chuan an tar langani hetianga Israel in Gaza opatum thu hriatani ta ka hian Gaza boina chinfel tuma malak na le ram pani siam chungchang te chu thu om je nei lawani le tanta a tunlai khovel zet chuni khathil thuwa thilom dana in thak thut mai ani hi Jerusalem Post in an talan danin Netanyahu hian Israel Defense Force IDF ho2 General Eyal Zamir hna hemi chungchang hi hriat tirin sarkar ngai dan chuangai dan ani lo chuana bananga yang ti a hrilani Netanyahu howa Israel sarkar ro mandan chuan Israel mi Hamas win an hrente omna nia hriat muna Israel sipaiten operation an nei to don ani Hebraitong News website Ynet point thutlung na siam felani ta
Gaza Strip zongjong op turin ma kan la don ta ti anta lang ve bok pon to thin angin tun lai hian Netanyahu sarkar chu achung rila aboi ru hle a Hamas te chu sipai chakna mangina hne theilowa Hamas mi hrente ala chuak kim theilo boka Gaza boina re theilo wangin ni tin Israel sipai an thireng boka sarkara tho pui party then khatin chu sanan tum uaya ama Netanyahu po corruption thu boya wangin englai po in be ni reng boka thotan ni khan an ram attorney general hunrei tak chunga corruption thu boilo boi pui to tu chu ban nge ni Israel hian Gaza pumpui op tur hian engang chen nge man lak don ala hriat lawa Gaza pumpui op an tum thu hi Jerusalem Post ba ka I24 News Channel 12 le Ynet ten an tar langa Israel sarkar chuan official in hemi chungchanga hian thu chu an la nei lo thunga Palestinian Ministry of Foreign Affairs chuan Israel ro man na thar anga soi hi ti hlotlina ni lo na turin khovel ram sang te chu mala thuai turan du thu an puang ve ngalani Nimin Khan Uttarakhand ro bohok sur wangin khir ganga lui chu lian thuta he tui lian thut wang hian darali khuwa mi palian thi ti fin fiani to a mi som nga velan bo mek bok hetianga ro bohok sur wanga sabereka khwang kai thlen na mun hi Uttarakhand Uttar Kasi district ni in sabereka khwang kai hian chirle hnol tam tak kengin in tam taka len chia in chia le chirkara hian mi eng mozat an tan rin ani Uttar Kasi district magistrate Prasan Arya chuan SDRF NDRF sipai le district official te chuan chet na thlen na mun hian tlo ngal thu asaya ruasur hi nimin tlai thleng khan ala re lo wangin khir ganga lui hi lian na sa hle ni in a soibok mitam mutu te chuan sabereka khwang kai hian hotel somnga vela len chia mi eng mozat in chimle chirkar antang ni in an soya ruwa han theilo wangin tuel yan zela mitam tak chu an bul hnai tlanga te an tlan chhian ni in an soi Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami chuan chan chuan hna thok tu te tirlu ngalan ni thu sain chianna le har sanna tok te tanpuina po sarkari na ngai to ngal thu sain mi puite himna na tong trai thu asaya Union Home Minister Amit Shah chuan Chief Minister Dhami hi phone manga bia in thilom dana zot fia bok sabereka khwang kai hi nimin chanu dar khale mini somli panga khan thlengin darali khuwa tanga KM li vel hla om harsila India sipai kem po nol telin sipai som pakhat lai an chin hriat lovin an om mek ni in NDTV chuan an tar lang darali hi hindu sa kho betu te tlo thin mun lar tak gangotri pana kalte chol thin na mun hotel restaurant le homestay tamna ni a Himalaya tlang dunga om India Ram state sang sabereka khwang kai wanga chiat na hi kumtin deuh thawa thlengani Uttarakhand State Principal Secretary RK Sudansu chuan nimin thil thlenga hian in somli atanga somnga vela chiat thu asaya khochia wangin chiat na thlen na mun te hi helicopter mang po in kal thela ni lauti asaibok US President Donald Trump chungchang soilovin tunlai World News chu kalakim theilowa soinge nge yangai thinani Trump hian a Trump thumna ta na president ani le theina ni US dan pui siam thataril ruk tu alo soito a heti la hian CNBC nan komna chuan president chu na tum to lowarin thu a soita thunga president ni le chu ka du tho ati thung US dan puya mi pakhatin president Trump ni ba ka chel theilo ti chiang takin injiak ma se Trump hian tun Trump ba ka po president ni le tumna ril ro nei thu hi alo soito thina Kumin Mars tha NBC News in an komna a Trump thumna tan president ani le theidana om thu alo soito a khami tum khan mitam takin president ni zel turin min duwa chuti lai chuan tuna kan hun man mek chau hi kei chuan ka ngai to thungani atia hemi ma January tha a Nevada a rally an neya po hemi chungchang hi soilang zewin president voi khat chau ni lo voi thum voi li ni theila ka tan chuan choi moina sang berani ang engpo ni se voi ni ani dona kumli lo om le tur chung hian chol lovin na ka thokang atiani Trump hi supporter te jinga president ni zel tura du tu anom nuala a advisor Louis Steve Bannon point president chu le tura du thu asaya kumin kumtir lampo khan Tennessee Republican representative Andy Ogles point Truman president chu le theina na dan pui siam that arota Senate Majority Leader John Thune chuan Truman president chu le don ani chuan dan pui siam thatanga yang ti alo soi to bokani Trump hi kum sang ni som ni pakwa January tha thleng president ani dona a president Trump man zo huna chuan kum somriat pani le thlasaria upa ni to anga
Oval Office lu tu upa berani to dona an ramdan in phalpo ni se kumsomriat parukani thlenga president ni turin an du kherangem ti chu zo na ni US president zinga Franklin D Roosevelt che Trump ni ai tam president ni theya oma ani hian Trump li chung zet president ni na chelin sangkha zakwa somli panga thi thlengin president ani a sangkha zakwa somnga pakhat khan US dan pui chu voi somni pani nan siam that ni in US president ni na chumi pakhatin Trump ni ba ka chel thei to lawani country omram Bangladesh a chon nakum February tha parliament in than pui ne ni don ti puan chian ani ta Bangladesh sarkar lailo ka chief advisor Muhammad Yunus chon nimin khan TV a thu soin nakum February tha in than pui ne ni tur thu puangin election commission hena nakum February tha in than pui buat sai turangen na thlen thoi don thu asoya in than ni le in than dan tur kim changchu election commission in an ruam han don ti asoya ni bazari lo thira wangin kan lo me